ala fai mai le pa ia o sio tatu o tunu le le tai o fo tai o manuia ma lo folau tatu ta pua i le tua ia o to vivi atu i le li vivi atu ia o to o au auna a le li vivi atu i le suafa o le li ia fa fetaia le suafa o le li e a mata mai nei lava a ia o i le whaavavau. Tātou te talo mo le anganga pa ia. Tātou ifo ma te talo i le atua. Le atua lo mātou ta mai whaavavau. Wāla whai mai le lau tele o Samoa. Ma ua sa auni i tiute ma whaiva ma sani o le nei aso. A ua mātou mua i awhi atu i la ua fio e alai le tapua inga. E whaafetaialo wa lofa siri ese. Ua mātou te talo a nganga pa ia e. Fio mai e to i o mātou loto umanei. Nia ia mātou tāpua i la ua fio i le nganga ma le wha maoni. Ma ia, i uatu o mea umai le vi inga o lo suafa e wha vavau. Mātou te talo e ala ia Yesu lo mātou wali i ma le wha ola. Amene. O le whaitawina o le tuspa ia. O le tus filifilia, o le nei aso e tusai foi o le whaasinonga le tus whaitawaso, ua maua mai le whenga inga fau. Tusi o ngā luenga le au apostolo, alona mta upu e sifuru ma le valu. Au te whaitawina le whai upu e sifuru ma le valu, e whaangata mai i le whai upu e lua sifuru ma le lua. Whaafonga maia, o nisi nei o awhionga pa ia lo tātou watua. Ua nofo pea Paulo i aso e tele, o na whaamawai atu lea o ia i le auso, ua lātou fulau atu i Suria, o i lātou mapisila ma akula. Ua na sele mamalo na laulu i Kenikerea, a wawa na whaila na tautonga. Ua o i ngā tai o Efeso, o na tuua lea e ia o i la ua i lea mea, a ua uru fale o ia i le sunako ma whelafolafuai ma i utaia. Wa ai oi i lātou i a te ia toi nofo i nai o na aso ma i lātou ua le mawhai o ia. Ina ole a whaamawai o ia i a te i lātou ua whape atu. O te toi fo i mai i a te o tou pe a whina ngalo i ai le atua. O na tu wa atu lea o ia i Efeso. O atu i Kaisaraia, wa aluae, ma ofo alofa atu i le Kalesia, o na aluifo lea o ia i Antioka. Ia whaamanuia te le mai le atua i la tātou whaitau, ma whaalongolongo i nisio ana fionga pa ia. Ma ia tu mau atu pea ia te ia lo na lava vi inga, nei ma se ia o i le whaavavau lava. Amene. O le launga i le suafu mamalu o le atua le tamaa, le alo, ma le anganga pa ia. Amene. Ua whaonga ina le whai upu e lua sifulu e whai mamatua o te toe whai tawina. Wa ai oi i la tau i a te ia ina ia toe nofo ina i o na aso ma i la tau. Ua le mawhai o ia. O le manatu au tu o le nei aso e tusai ma le whaasinonga le tusi whaitawaso e whaapea o le tangata malanga le malo lo. O le tangata malanga le malo lo. A busy traveller. O Paulo o le tangata malanga le malo lo. Le awa fo i mai lana malanga wha missionary mua mua.
a o lea fo'i ua lata i le iunga o lana malanga lona lua e pei ona iai li te minei. O le mata upo sifuru malewalu o le tusi o ngā luenga. O lo ta ua ai le iai o Paulo i te tonu o Koronito. Sa iai whaatasi ma akula ma pisila i lo la fale. Sa no nofo mau ai ma i la tau. Sa la unga i sunako ma whaailoa atu iai utaia ma eleni o Yesu Keriso. O ia lava o le Mesia ua fio mai mo le whaolaina o le lalolangi ang sala. Lona winga le a o lo wha waupea le ngaluenga tā lai le apostolo. I nuu na ia fea a o iai lana malanga lona lua lea. O lona iai lai Koronito, fai mai le tustala. Ua whaatu i ese mai i utaia ma upuleanga ia te ia. Wa te ena pea e i utaia le Mesia, ma le whaolatanga tele na whaia i Keriso. Na afua ai o na sau no manino le apostolo, e afua i le aso nei o na o walu i nu ese. Muli ane, whai mai le tala e toa tele tangata Koronito o e na whaalongo ua whaatua ma ua papatisoina e Paulo. O te tonu fo i o Koronito na whetalai ai le atua ia Paulo e ala i le whaalinga i le pō. Whai mai le atua ia Paulo, aua e te whewhe, a ia e tautala atu. Aua o te ia te oe. I le ai fo i se tasi e oso mai ia te oe. E whaasau wā mai ia te oe. Aua e toa tele o tangata o i le nei a ai. Sa iai pia o ia i Koronito e tausanga ma masina i ono. Sa o atu ia te ilantou ia fionga pa ia le atua. E ui lava sa tusi lima i utaia ma wha masino atu ia te ia. Ui lava foi wala tau whaia morianga pepelo ma tau mawhaia mori ai Paulo i le tula fono. No winga sa le i whaingo fie le whea ngai ai o Paulo ma whaafita auli o le ngaluenga. O mea ia na tutupu. A o iai ilana tala inga i tutonu o Koronito. O lona winga o Paulo o le tangata malanga. Sa wheta ia i lava ma whaafita auli. Ai sa ngalue pea ma le le whaalongolongo ti ngā. Ona o le mau ia Keriso. Le vaenga le mta upu sa whaita wina. O le toi fo'i atu o Paulo i lona a inga i Antioka i Suria. Ma lona wha moe e ui atu i Jerusalema. O sa uni le apostolo e tuok le a ai o Koronito ai folau atu i Suria. Nena ia sele mama ai lona laulu i Kenikerea. O le a ai i le tu i se sae o Koronito. A le sele mama o lona laulu e fōlinga mai. O le whaatinonga o lona nganga whaaftai. Ona o le iai pea o le anga le lei o le atua ia te ia. Ai le ngatai lea o lona wha moe e fia fea lava le ai Jerusalema a o le tau nuu i lona ainga i Suria. Kenikerea la lea iai le wafu ma o ina tu waa atua i loa mo lona ainga i Antioka i Suria. Peitai, na ho o i ngā tai o Efeso o na uru fale lea i te tonu o Efeso. Ia maa ngai atu fo i sunako ma lātou wheloa i ai fo i mai utaia. Nea laulo tā ua i whai upu o whai mamatua. Na mana na o i utaia ia se taimi lātou te whelafo i ai ma Paulo. Peitai, na manatu Paulo. E le te tau o na mau wailo na taimi. Awa o lea fia a whea Jerusalema ma o si tau langa atu ai i le atua. Leala lea na i atali atu ai. O te toe fo'i mai ia te outou, pe a fina ngalo ai le atua. Ia, le ana tau nuu Jerusalema e tusolo na manao. Ma nga ia tuloa i lona ainga, ma le ekalesia i Antioka, i Suria, ma mapuane ai. O na toe sa uni fo'i leo Paulo e folau, mo le isi fo'i ana malanga wha missionary. O ngai o inga umane i Paulo, o loo atangia ai,
o ia lava o le tangata malanga le malolo. E ui o lea ua toi fo'i i le ainga, ai na tau mawhai lava e sema so na taimi, e osi tau langa ai, ma whaafetai ai le atua, o le na tai malanga i a te ia. Le atunu ue, e tā ua te lele, so i fuanga lue o Paulo, e whai ma whaatai inga le lei mo i tātou. Paulo le tangata malanga, ia au le tangata ngā lue foi, e le malolo. Tinga lava le tau whaaleanga mai o iutaia. Tinga lava na la tau fasi, ma mo whai morianga se i a te ia, ai na toa pia le tai. Sa i a te ia lava le lotu tele, ai na maua fo ilona toa file mu, o na sa iai le atua whaatasi mai ia. O mea mamafa ua maa le apostolo. O mea whaingata ua whaingofie. O mea leanga foi ua talia ma le loto maulalo. Ina ua au le atua i lana au nanga. Le atunu ue, tātou ngā lulue ma le mautinoa, o loo wha malu mai le anganga o le atua i o tātou lunga. Awa tātou te wha vai. Awa foi tātou te apole pola e motu mai tua. Tātou ngā lulue pia ma le wha maoni, i tiute ma whaiva ua wala awina ai, lo au tau so i fua ma lo tātou wola. O fia lava e te ngalue ai le nei aso, awa lava e te loto vai. Ngalue, ma fi nau pia ma le loto maulalo. E wha ai aina ai e le atua, la tātou au nanga. O le whaalinga fo ia le atua ia Paulo le pō i Koronito, aua e te whewhe, a ia e tau tala atu, au wā o te ia te oe. O le ala le nā o le malo lo le apostolo, ti ngā lava o na whesaua ina le fōlaunga, ma whawhati pe au langa vale o le ngata i whale, ai na mau pea le tō vai. A o tāanga ia mau winga nā o le tangata, ua sā uni wholau. Ma e iloa i fo i tangata, po o se au waa, ua lava tā pena. Pe ia o upo le atunu. E iloa ale tau tai mata pala i aso leanga, ma solo lo wa. Whapena ale ngaluenga sa whia ngai mai Yesu. Ngaluenga sa tau e mua ma inusia. Ai sa le i malo lo. I lona ngalue pea e whaatau nuu le fina ngalo le atua, lona tamaa. O le na awina mai o ia i le nila lo langi. Na ho ai sa taulo, sa maliu matanu mia i le tunga mau. Ai na toi tū manu malo. O lo tātou taunu unga fo i le nā i le ola e whavavau. Pe a whai tātou te ngālu lue pea ma le whamoe i le atua. E ala i le fisoasoani mai o lo nā nganga. Manu te le ina, le ne yaso, ma ia tū mau i le atua lo na ve inga e whavavau. Amene. Tātou pepese i le atua i le pese se lau fitu sifuru ma le fitu.
Tātou tālo sanga o le talo whaafitai, whaatio senga, ma tu ina atu nisi o tātou manao i le atua, ma le talo whaamanuia. Tātou wifo ma talo i le atua. Le atua siri e se, le tama, le alo, ma le anganga pa ia. Le atua alofa, ma alofa muti vale lau a fio. O le atua o lo soifua, ma o lo soifua pea e whaavavau. Wa ala whailo watunuu, mai malo longa o le pō, o le a mou mali atu. Sa ufitia ele lau ele, ma le neiva enga o le kelope i le pongisa. A o lea ua fotu ai mai ma lama o le aso fou. A o le whaadia lava lea o au ngaluenga mamana i le lalolangi. Sa fuha ina i lou mata i sau ma lou siri ese. Le ala fo i leo lo mātou langi whetalia i o vi inga ma sula lo alofa ma lo wha maoni. Di ia lo wanga le lei le tamae ona o le aso fou, o le ola fou, a o le malosi wha fowina. Ma lau tai saonga le mu o le fo launga Samoa. Wa mātou au di ai le nei tai au. A o le nei foi yaso, ai whapea foi le masina o le nei tausanga ua mātou iai. E ui ai le tele o tu atu ngā ma whaafita uli, e whitai ai mau tangata. Ai whaafitai o lo saonga le mu pea le fo launga lo atu nuu. O mātou whaafitai le atua ia ua fionga pa ia. Ua whai lava matapasai no mātou wola wha le whaatuatua. Ai whapea fo'i le ngā lue mai o lo wanganga pa ia lo mātou whisoasoa ni sili. E tautua lua lo mātou vai, ma le lea aunga o le tangata whaatau waa. Whaftai o na o Yesu Keriso ma le wha o le tanga, mo le lalolangi ma o mātou tangata angasala. Ia vi ia, ma whaane e ina pea lo suafa ma malu lo mātou batua. Awa lava ne ia te i mātou le ali ie. A ia tui nā tu lava le vi inga o le wha manu ma le whaane tanga i la ua fio e whaavavau lava. Wha maa ngalo mai Samoa. O le atu nuu e se pea ma tau ma mao ma lau fio. O le atu nuu le wha maoni mau e se soo mai lau tainga. O na tangata e anga sala ma whaati ngā i lau fina ngalo. O le atunu e to i lalo ma whaia ina i tofotofonga ma wha o so songa. E le ai lava so mātou ato atoa. A ua mātou wha ato ese, wha ma ngalo Samoa ma o mātou tangata. A vea ia le toto ke riso le ali o le toi tū ma le ola. Na wha malingi ina, e whaima waila au au ngā i o mātou loto ma o mātou wanganga. Wha mamā ma soloi se ai a mātou wa mio matanga. Ia mātou maua lau file mu ma le saolotonga o mātou wanganga mai lau fio. Mātou titalo tama wha manuia mai i a Samoa. A o alo whaiva i whiahu mga luenga o le ne yaso. E le ngata o le malo o le kalesia, ma so se whaala putuputonga, ai whapea fo i le loa o na tangata. Whamanuia i o nao se i o na iu, tai o le malo ma le atunu, tai o e kalesia, ma le kalesia o ao, tai o nuu ma a inga, ai maisi o Samoa i lo nao au te tele. Mātou te talo fōi i le usua i atu o whanau i a onga ma le toi taliu i a inga. Le atua i a iai lau puipuinga ma lau tainga saonga le mū i au tangata. I a iu le ne yaso i le vi inga o lau suafa. O mātou te talo fōi. I whaamalo lo lātou mamai i mo ngase ma te tonu a inga. I a lango maluina o lātou ti ngā. Ma toi whaafo isia le malosi, ma watu iai lau file mu.
Whaamaise ma whana e o whanua noa o na ole malanga le maliu mo le oti. La tau fo i tonu o to ese o na o whaasalanga ia iai lo walofa ma ia o ina o la tau ma fau ma i sori ngā tū la fono. Na i whanau ma e o ino fuanga o surfa inga ia o atu iai lo wanga le lei ma lau whaamanuia. Mātou te talo fo i tamā, mōna i o mātou tina, ma tamā mātutua, ino fuanga o tausia ai la tau, ia pai atu i ai le mā whana o loa lofa. Whapea fo i nai o mātou matua tausi i nuu ma a inga taitasi, la tau o talo sia le alo whaiva o tama whanau o le atu nuu, ia whaamanuia atu la ua fio ia i la tau. Pui mai Samoa, mai mala wha le natura ma wha lave te tupu wha fosei. Ai mai se o wha mai pisi. Ma ia lātou, ma i lātou o fia maua lama se fesoa soani le li ielo mātou atua. Ia e anga le lei atu ia i lātou uma. No mātou tamai o nisi nā o mātou titalo. Wha atasi ai mamana o le tangata lava ia. Le li ia whaia pea lau fina ngalo. Ai awa lava o mātou loto. Mātou titalo e ala ia Yesu ro mātou walii ma lo mātou whaola. A ole manuia ma le file mu o la ua fio le atu o le tamā. Le alofa sirisiri ese o Yesu Keriso le alii ma le whaola. Ma le maftanga ma la ua fio nganga pa iai. Tu mau maia i o mātou lunga umanei, ma lunga o Samoa ma le lalolangi atoa. Nei se i o i le whaavavau lava. Amen.
Screen Factory at Vaitele for some